Добрый день всем! Сегодня я расскажу вам о некоторых роботах, которые мы используем для обучения эстонскому языку детей дошкольного возраста. Первые – это такие прищепки, они разных цветов, также можно изучать цвета. Прищепки, на них можно записать слова, предложения, небольшой текст до 30 секунд. Кнопочка, и тут 3 функции. Запись, выключить и воспроизвести. Посмотрим. Mis päev täna on. Также можно поставить на запись и записать. Нажимаем сюда. Kas see on koduloom? И теперь слушаем. Надеюсь, вам было слышно. Просто можно говорить чуть-чуть погромче и в полной тишине. Тогда будет чистая запись. И также можно, почему они прищепки, можно прицепить к любой картинке, либо какой-то игрушке. Так. И другой робот – это Sphero. Такой вот крупный робот. Он подключается с помощью телефона, либо айпада, как бы планшета, да, и в нем есть специальная программа, которую можно скачать бесплатно. У него есть разная скорость, и он может менять цвета. И теперь я покажу вам одну игру с ним. Так. И игра такая, что если мы используем ее для обучения детей эстонскому языку. Meie ees on selline takistusrada ja mängime Sphero ja pesulüksudega. Teemaks on siis kodu- ja metsloomad ja mäng on mõeldud siis 3–4-aastastele lastele. Eesmärgideks on laps õpib mängu kaudu, laps kuulab ja kordab sõnu eesti keeles, laps püüab robotit õigesti kasutada ning ta tunneb metsi ja koduloomi, oskab neid nimetada eesti keeles ja laps oskab vastata ka küsimustele, mis loom see on või mis värv ta on. Nii, näiteks võtame rohelise pesulõksu ja kuulame. See on rebane. Nii, see on rebane. Siis võib lapse käest küsida, kus on rebane. Laps näitab, et rebane on siin. Võib küsida, kas ta on kodu- või metsloom. Ta on metsloom ja mis värvi ta on. Rebane on oranž värvi. Ja siis me võtame, või laps võtab tahvelarvuti kätte. Praegu mina võtsin telefoni ja siis hakkame Spheroga liikuma. Nii. Nii, ja saime selle rebase kätte. Nii. Ja nii edasi. Ja kui me tahame mängida sellist mängu näiteks koolieelikutega, siis on natukene raskem ülesanne. Vaatame, näiteks võtame selle, nii kuulame. See on koduloom. Ta on suur, mustvalge või pruun värvi. Tal on sarved, ta annab piima. Nii, lapsed, arvake ära, kes see on. Siis lapsed ütlevad näiteks, et see on lehm. Ja lehm seal kohe kaugel ja hakkame
ja Sfero võib stardile tagasi panna või siis liikuda niimoodi edasi. Ja ongi tehtud selline ülesanne takistusrajaga. Aitäh!